Gde smo danas? Nećemo se drati zato što ovdje vraćaju evropskog jelena. Danas smo u Nacionalnom parku Fruška Gora. Hvala lepo domaćinima. Ovdje smo sa gljivarskim društvom Novi Sad i njihovim drugarima. I usled ove suše plašili smo da nećemo naći ništa. Već se sad otvorilo, bit će barem truležnica. Evo kolega snima na brzinu. Poliota neka, da li ona zlata razorica ili skoroza. Idemo dalje. Šizofilum komune, dobro, njega ima svugdje. Ali ovo je interesantno i ovo možemo naći samo u prvom stepenu, jer ostane ovako drvo, nikoga ne dira. Ganoderma, verovato apanatum. Jako retko u Đerdapu, kod njih očigledno nije i očigledno kod njih vole lipu. Jedna, druga, evo veličina, druga, evo je, treća, ovo je nemoć, treća, ovdje, četvrta, opa, četvrta, peta, šesta, ova se polomila, sedma, stara, osma, 9, 10, 11, 12, 13, 14, koliko želite. Zbog ovoga ljudi treba postaviti prvi stepen zaštite, da bi ove truležnice imale svoje stanište. Tamo gdje je to stabilno, to imamo šta je ovo, tamo gdje je to stabilno, neće one učiniti ništa zlo šumi. Zašto? Ne grizu ruku koja ih hrani. Ona će uvijek imati neku stablo da istruli, ali uvijek će biti zdravih stabala. To je to, idemo se družiti s drugarima. Evo samo jedna fotka sa ganodermama. Opa! Ovo su koleginice pobegle. Izvolite, ganoderma. Najverovatnije apanatum. Ćao! Dobar dan, gljivoljupci, još jednom. Na Nacionalnom parku smo Fruška Gora u prvom stepenu zaštite. Ništa ne diramo, samo gledamo. Pogledajte ovo. Poznati Hericium Coraloides ili bukov igličar po nekim, ali bukova brada po zakonu i po meni i po pravilniku. Mladi primjerak, ako ne grešim. Ovdje su malo stariji. Evo vidite. Inače oni naši, ako se sjećate onog snimka, su bili potpuno beli. Evo vidite ove. Na bukvi prelomila se. Ovdje nema izvlačenja ničega, ne smije ni grana da se uzme. Prvi stepen zaštite i ova gljiva je ovdje sigurna. I ovo vam na praksi praktičan primjer zašto trebaju postojati rezervati. Da bi ovako drvo ostalo gljivama. To je to, kratko i jasno. Doviđenja.